тутунан инебитин түспүөхка өлөн Эбенки национальный районун учурдарын Прокопий князь жаннара. Бүлүү тылтынылар Соломоновтар өспөк саха уйбан тыгынчы 700 олы цылларха кини уола сахиб старостин Соломон тыгынчы 700 алгоны цылларха уола Соломонов Степан старостин тыгынчы 604 цылларха кини уола Соломонов Христофор Степанович тыгынчы 634 цылларха кини уола бидеги князь Прокопий князь Соломонов Прокопий Христофорович улабуттарабит. Кини бейте бүлүттен түрүттәр бастары кәткені өлбүтүткенне жехи биллер бай быгыя кыһын Прасковья Гаврилевнаны кәткен алан же уоттарына. Прокопий Христофорович үлкен туттунула, сыты тылла оспеок, мындыр үддәк кәйәлі. Прокопий князь жаннартан биттестерен Соломонов Федор Прокопович болар. Кини кәргені Екатерина Свидоновна кінлер оны олақтар. Улахан ол Соломонов Федор Федорович аға бүдүселитин кыттылаға, атырдық кытуша Агнелит Стрелога, сери кәнниктен тилбен әлелер, сери председателінен совхоз отделениенің управляющийінің үлеләбіді. Федор Петрович Соломонов 1990 жыллаға 12 ыңырыла сақа сысыр бүдүселитин депутата, Өлен районun Россияден председателінен үлеләбіді. Кини төрөбүт районугар уңатын үетиден Өлен бөгөлегер bir маны ұсаға Федор Петрович атын сүлер. Федор Петрович олара раз тәркелерге сетейләхті бүлері қамсысы жанлар. Сені Альгис Семенович Сергеев 1970 жыллаға Өлен районугар төрөбүтті. Бокска спортмастергар кандидат 1915 жыл районугар Чусовской бірегері 2 месте 1910 ағасыллаға бүлі қоратығар 10 Чусовской қоракка саха асысы чемпионатығар Бурятия Россия турнирінің чемпионы. Новосибирскай Белгород қораттарға Россия чемпионатының призері 1914 жыл саха государственный университет ағас чемпионатының чемпионы. 1915 жыл Чокушкай город кикбоксинга фул контакт республика чемпиона. Билигин Өлен районун сугулан председателя. Борис Петрович коммунальное хозяйство ветерана. Bir Олова. Розалия Петровна Тельтетин ветерана. 1974 жылларга Өлен районуга төрөбүтті. Иван Колесов кикбоксинга роттеринга гыланнан класстар мастар Саха республикадан хастыдык билер чемпионы. Кыха оля түгөрәктә күләдә билген Саха серим филармония диктатлары администратордан билер. 45 лена финансияле Вашингтондан булды. Удачныйдагы кок космонавтар фабрикасында билер. Петр Петрович 1900 асылларга Өлен районугар кеппенелегер төрөбүтә келгенне октоолор. Көмүр тустуга спорт мастера. 1910 жылларга республика чемпионы. 1915 жыл катаска спартакиадага капсага чемпионы. СССР көмүр тустуга чемпионы. Улар үле турнир призера. Энди ова тапталла эхәдә. Екатерина Петровна бухгалтер дөля 2 оğlak билген пенсия алыры. Анатолий Петрович мебельщик иделя 1 кызда. Любовь Петровна медик 3 оğlu. Христофорова Соломонова Зоя Федоровна Чокускайдагы фельдшерско-акушерская школаны бітірен, Қариялақтағы фельдшерско-акушерская пунктар бастығы селевесенен үлелерді. Кені улахан ола Афанасий Христофорович Христофоров нам ұлығын депутаттың председателінен үлелерді. Кыргыттара Александрова Екатерина Христофоровна Эвенкиес уланығар қас тағны болжаққа жехейттен қалымдан үлелерді. Бурцева Христофорова Роза Христофоровна Чокускайга Арчка культуратын институтын доцена.
Уола Константин Христофорович Чехейге Бортута. Борис Федорович Түкөрәхтә учута. Кыстыра Любовь Семеновна, Антон Волдара Семен Федорович киномеханик. СССР кинематографиядан түйгүнә алты ола. Улахан ол Алексей 1906 жыллахдыры кәргенне икі ола не киномеханик иделе. Анатолий Семенович бокска спортмастер кандидат. Остолкин игр пастыка разрядта спортсмен. Татьяна Семеновна кәргенне түт ола почту ләйді зәрінде оларан. Лаврентий Семенович кәргенне икі ола бокска спортмастера. Омскаддағы физкультурный институты бітірдікте өлен районугар оғларғы дәрдірге әлбір түгірләқ чемпион. Олимпийский резерва школардығар тренердер. Анна Семеновна 1915 жыллақтырық сәттөт оғылы. Чокускай қораққа үлелер оларар едәтчі еделі. Юлия Семеновна Чокускай қораққа оларар үлелер еткі ола бұғалтыр еделі. Төрдүн уһун билбекке силеһе суақтен, төрдүн уһун билбекке силеһе суақ маскаретеден мәнәға әппеттер. Өлөн эдірітчата, төрдүгүтүн селескетін өретің ден ыңырабыт.